Kesian pat ni pedang supaya ki baro ki parlok. Kham tam ye phi ki subscriber. Ki bapteng men pet ni program don ben ko por support. Pedang supaya ki pastor. Ngirang dan menta ha ka series ka balai ka bangi ai ka teng ka jeli ka ba im. Henry menta ka session ka menta ngin ya puli ngin ya skor ngin ya sngap. Kani ka session ka ba nyo. Agak ni episode ke bamenta tu ngin yak mi. Tinri depois que khot ke basau pat dia. Kajing thau hi jong kata kajing kuat dok skai kalong ban wan rai ni kajing bam ko bang deh. Bat ka ba kham juat yangi hang ni kalong kemensim jonga kan yok kerku yemi menchua bangan yam no. Kani kalong kajing ong kajong isak elau kun iso. Kabami hang ni habangi puli kani kalong bej hato kata kajing kerku anda don kamu banyat hu kilau jong kun kemudian kata kan urlong tang la daun kun ko ngu bau nuan ra ya kata ka bau ukwa kalong kata kalong ka kamat ka baningkong ka bami kum kajing perkhat ang ni deh Jo pastor ki kentin belabu ang ni kalong ba kam mensiam jonga kan yo kerku yeme menchua ban yap no upanan kam yak tian ka mensiam jonga kan yo kerku hato kata ka ba u thu ban kerku katan jingas no bat ka mensiam hato kata ka mensiam katan jingas no bat ka bangi ong mengi kilong menta ki kasi ka ba mi ka donot ban hato la da ka dei ka donot don ayu ka donot jong tau no kerku ani ka ik beri bendan jingas na akan yo kan manai je kerku kani kan yamir biang bet kai ketu ko ba ngila apet hani ke session ke bladem ki badan jing tip na ka bentang kai ke jing kran bo blai ke ditang kare beka ha session bladem lai kran te u isak kum ya kran tu ka session ke bladem kolong ba ukmen ba ublei ujuba da kakam ya kajing duai kajong u te kumbalong he ketu kajuk kumun u isak un khamno kamen sya u isu namar karkom long karkom im jong ketu kajat benriu ba ketu porang tu kal bakar rebeka pade kari halade ya ki kentin ki ba ublei ukuran haka tidak poi hang ni u isu de am ukun itap mensim jong u isak ti ha bakren sepang jong kata kajing kerku haswa ba u niap kemut kajing kerku ka bakren ya uni ukun u it ka basisin blakhalai kemut umla ban weng shu eka kemut pi ong mene ka ba mi hi na po jong ka donut kemut ka ei ka ba ula pusan kai ka ba u mud hiban penmi iki kentin jingger ku ti kandeh ni kan kamen sim jonga kamun la ai lut ya ka pakan longkah jingger ku te kai ka ba ngebu jing keli meneh ba poi kan khot kalong hato isak udah don kamu ban penpau ya kata ka budan ban ai no halau jong ku ni jingger ku na ka benta ba uni un ko ngu bon wara eta ka jingbam ka bang ni sko gumba kata kajing kerku kasyong beha kata kajing warna kajing bam shisin perkhat dan rai na da phai dian mi ti kemtian pi opimta mut kani kajing kerku ko ba isak othmu yi long jong khon kamut kami na da not ko jong tengam arta tian la dangin ong ba kat kata kajing kerku bo thu na ni kadon kajing gedai bot ublei kamut kajing kerku kajing bot jonga kalong ba katoi te no ublei hau syau kun nama penan kam mensiam kata kajing perkhat kan em kala ban long kum taru ka wei ni ki shinat perkhat kala ban long hendri lengiat pade hang ni kelong hak bade pade bakani kajing angnut ke jong u kan kajing angnut ke jong mon kerku mar hak tu ki por ke mamsha kajing kerku kajing tim kaya dan kan kemut ka ketin ka batam deh si ong kakting batang nyokor kawat hangi ru kim kasi haki tu ki por ki bakham menchua naki khana pateng ki bangi puli
Kemudian cisin kilong syua jungi kia keren keketin kemudian kane kia bat. Tapi kalau hal tak karukum kan. Tapi habai dia pada jingkar ku ke jong ukai lau jong kun. Kabumut bet cisim la keren kemudian kane bet katuka shikentin. Kanam don syu dah kawai bat kan. Rai mentah. Ila dah isu uwan. Hakani ke jingkar keren buat lau jong kupa ong kilik be skai. Teda umlej te kata ka khenyo kadukut no tin rei long kani ka jing ong hang ni ku mengabu jing kli mene dai long hato ngin perkhat kum tu mo bon ong bat ba u isak ukwa ban ai kani ka jing ku tat ladan layu i ba uni bo juli bes kai wan ra ka jing bam kai penhun nya nga kani ngaruan ai da ka bahun nya me te dengi perkhat kum ta ngi i ba kadko bahai ngi kerkom perkhat jungi haki kilong mentah kan kalong bet to phile yang akan ni ngangan IP kani tedengia ada kumta nginum yo ai nang ni kabangin yo ai nang ni kalong ba ini ijingkeran hani kadkot ke basau ilong tangkum usyabi ban wo lani ban penne ya kani khana ka babut hakan di kejingkeran kejing be merat bat kejing kerku lai be merat wanra yang bat kejing kerku jadi pipet yang ta ka penting pada situ ka thup babut kan ti ka thup babut ka ya kani ka khot ka basan ter tu hadu kan hadu kani ka khot ka ba khan nyo to nya puli khandiat niat mo ti ka Rebeka kala yo sngo min bau Isak ulah kren hau isu kun jong u bat isu la lekno syakaling kha ya ka ban beskai ba unyo walam pio bat em tu nak ai ke bang inang syakren tan tu dekat kosau let be merat dam la warra ka ia kebasyat kumbang u Isak udon kam ti hadin kata Isak on sakarku ti ya kata ka jinya kren ke kemi ki khun ka yo sngo ti ka jinya sngo pada kan beteng khana em nang ta kan le yu kan le yu ti hang ni i bau isu tu kumulai krem lo jong kupa tu pendap ya kata lo le hang ni pada penun kam ya ka ban bes kai tapi ke dekat ke ban rio pejmo kita dekat rio ter hadu ti bakam syarum hadu bispho anda kumta ke Rebeka kalau ong hau Jacob ukhun jongka kada ong hakmi ngala yo sngo yu kupa jongme bu dak kren hau isu hinmen jongme uda ong tu walam hanga ya kadok merat batu syat yanga ya ka jingbam ke babang bangan yo bam bat bangan yo kerku yemi khmat utra shwa bangan yapno timinta ku khun tu sngo ya ka ktin jonga syapang kata ya ka ba ngan sa hukum yemi tu khilet minta syaka kenhun belang batu alam nangta hanga ya artli ki khun belang sendrang ki basengat bah bat ngaru ngan syat ya kajingbam ko bang daki ya ukpa jong me kat ba usngo bah hiken bat me menlei a ya ka ha ukpa jong me ba unyo bam bat ba unyo kerku yami menchua ba uyapno kemud katu kajing keren kajong u Isak nyau isu kalong kalinti ya Rebeka pada ban pendap ya ke ke ba long national dat ngahani ngan simba kajing penyat kajong ublai national dat kalong perla neh kajing mayan kajong ka bala dangi ngi puli kumbang idang syudak puli mentan hang ni kawang rak kajing thot kan hangi la ong kaya ka bule ukpa kumnu kani ka kami kan tenro kawan apa kawan penguit bat ya ke ba uni u kapa ki khun u kwa don kam don kam ti mentap de maka kadon pada alternatif de khun belang perkhat ki we perkhat ki we hato balik kali jakum ni kami am kajeng kali balik kali jakum ni la datang ha ka jeli jongi kum ki beriu nang warba kum tu mulai krem ni dapat sedang jokani kal nang kubar penyo kebut ki hangi ka adon pakai ti hal nan ki bagi ong ibu sibun ki jeng kali Berang balai ba uni ulai usyak ka bakum kani kan wanja kamun ikum bisyar no ulai balai ni ulai long no siliang ni handai la dangi pai bet session ni session ke bladap ong dak basyah ya ba uni ubahadin unlong halor uni ba haswa
kata ti hang ni ngi ba kai ke ba nya ya kade bika bakan perkhat kumta kalong halor jong kitu ku bapen kod ya tu session ku adap ba lakren nak basai u Jacob u kham i ja u isu kare bika ka i ja u Ishak ya u Jacob ya u Jacob amud u Ishak u ju isu kare bika pada ka i ja u Jacob tingi la adap ya keren syai bah tu kalnong ka tu session ku adap ti mentah ni pada ngi i kemba kini ar kia tengku kawe u Ishak u kwa ban kerku kumbalong kum tu binai kremtan ya lau jong kuning kong mentah ka Rebecca pada ka blai osngoi ka khtin utrai kalong ka jing kerku ka di bulan hu ni kalong ni pston lada puli bitang ni kalenong lasgo on perkhat ba ka Rebecca ka di mencukur shan ba jeg ai bo aslo bo utanga jo ka ukran yu kon yu iso ban kerku hari la perkhat kan riang depan kan riang ni kata ba kalong no ka Rebecca ka wan lung ha pedeng ba ka penduk pentam ni jut mujung tengah jongka henrei ko mo pi ompan kan ni ka khana ka do ji sno ba ka lenong sa khmat ya ka bangila kren session la dem ko wan ra ta ko we gedor bat phi menta phi wan ra ba ublei mat udan la ka jong ka kom penyat ya ka jing im jukini jong ni kalong ni long kumnu bakari bika kan lipai perkhat chata kumnu bakari bika kan lile kani ti long kata ka sa ta ka jing mayan kaba ngin ong da kumui pada kan e than namor lagi keli kumba ngila ikrem ni sedang nak e kaba la ne hal ndat jing mut jing perkhat ki jungi kemut ka e than nginum pe kemut ayu ni khana hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi henry ni ki kintin ki bedah ni i kumba kadon kelenti kan timut ka kemi ke kloy ka ban sya ya kata buat kada kerpat dah